Selam dostlar, sizin bilen Alina Saf. Biz seni bilen bugün podcast yazabız tatarша. Сөйлешебез туй традициялар, ничек безнең татарлар туй үткәрәләр. Сезгә кызык булса, мин Телеграмны каналны ссылка куям. Монда под видео карагыз. Без башлыйбыз. Сонбе. Менә билез Санбе на корейском будет брат. Если малайларга обой Санбе була, менә шулай. Башлыйбыз. Әрбір сенімен өткен сәтім жүрегімде қалар. Кешір, соңына дейін жеткізе алмадым. Оңай емес түсінем, бірақ бір-бірімізді алдаудың қажеті жоқ. Соңғы айтар сөзім болмаса да енді бұрынғыдай, тұрмасақ та сөзімізде. Жүрегімнің бір бөлігі мәңгіге сенікі. Саған деген сезім ешқашан сөнбес. Тағы да қарайым, себебі бірақ белгісіз. Екеуміз салған махаббат бейнесі өңсіз. Мың қилы сөздер төгілген босқа, сезімді тоспа, соны білсең, мен оны білем. Өзгені таңдадың ғой сен, қол жетпес күндер өзіңмен болған, сиқырға толған, қайта келмес болар елес. Үмітім бірақ та сөнбес, бірақ сөнбес. Қимаймын сені басқа жанға, мен сенбеймін бұл күн тағдырыма. Бірге жүрген үлкен қала, ал сенсіз енді тар боп қалар. Ұзамай бітіп болған күн қалар есте. Жоғалтып күлдің, өтемін мен бір сәтте. Кейіпкерің кім? Қиялыңдағы, арманыңдағы мен емес пе? Теңесің бе? Ең болмаса мүмкіндік бер. Неге қиындым? Таппаймын тыным, түнде күмін ұрладың сен. Түнімді де жүректесің мәңгілікке. Қимаймын сені басқа жанға, мен сенбеймін бұл күн тағдырыма. Бірге жүрген үлкен қала, ал сенсіз енді тар боп қалар. Қимаймын сені басқа жанға, мен сенбеймін бұл күн тағдырыма. Бірге жүрген үлкен қала, ал сенсіз енді тар боп қалар. Пусть живу, порождая Даже бір комментарий әйтмәде. Шундай алар сорыц иттеләр. Анары монда ул хәттерли ничек ул үзенне яраткан кеше белән время проводил, вакытны уздырды,
мектеп, воспоминания со школы смотрит и вспоминает. Конечно, печально, когда люди расстаются, а когда вместе, это очень сближает их. Русша айтым, татарша айтым, русша продолжать сөйтем. Менә шулай. Шулай була, кеше килә дә, кеше китә. Аның белән әйбәт кенә буласың, уйныйсың, торасың, аннары менә шулай була. Кеше аңламый үз-үзенә, и менә шулай була. Менә шулай була. Тормыш, монда тормыш показан, ничек татарча була инде? Күрсәтелгән. Тут показано про жизнь, как обычно бывает. Менә шулай. Меня бик ошады. Монда шундый видео кызык куйдылар. Менә паласта ята, и карый, вспоминает, ага, яхшы, аннары все удаляет. Там есть картина, что верно, да? Актерлар бик матур. Һәм шундый аның тавышы, шундый мягкий, спокойный, әзрәк такой, знаете, переживающий, җырлый. Менә шулай. Интересный клип. Керемет. Такой печальный. Сначала шундый веселый был, а в конце печальный. Вот это огорчило. Как в жизни бывает. Не так идет, как мы хотим. Так что сіз переживать етмеңіз. Мине қарағыз детские мультфильмы, фильмы, дусларға шалтыратығыз, олар белән сөйләшегез, туганнарга шалтыраттырыгыз, если сіз скучать начинаете. Һәм минем видео күп карагыз, кызык видео, мин анда көләм, сөйләшәм. Һәм китап укыгыз, марафонга катнашыгыз, хәзер монда бесплатный марафон күп. Так что менә шулай. Кайгырмагыз. Не беспокойтесь. Я угораю над тем, что я не могу нормально татарском сказать. Простите. Рәхмәт сезгә караган өчен, рәхмәт сезгә булган өчен, рәхмәт сезгә кергән өчен, сезнең белән булдым, Ленаса. Сабыгыз, дуслар. Телеграмга кирегез, подкаст турында сөйләшәбез бүген синең белән.